Mwen ka m vin di jodi an la ke m te gen lontan pou m te di. Yo pa ke m ap suiv an pil relasyon kon ya. Preske m te kapab yo. Sou sa pou yo fokus lan yo pa. Sou sa pou yo rete an yo pa rete sou li. Kom si menaj li pa post. Si menaj ou pa poste ou sou profil ou Facebook li ou di mwen sou Instagram li, sou kelke swa, bon, surtout profil WhatsApp, si moun nan pa wè menaj ou bien mari ou sou profil WhatsApp ou se ke ou pa nan reme, ou bien ou pa reme moun sa. An si moun sa pa posto sou profil WhatsApp li, sou Facebook, lot kont, sa vè di se remel pa remo pou sa, se sa ak lan mou an, poste ou lan, mette ou sou tout rezo yo ke la montre ke moun mwen mentel pito wap trompe wap foute li zoklo nou tout potet li epi wap postel le moun sa ap mache nan la ri vagabon ap gren dan sou li epi wap postel wap la moun pou bagay mbap jem kafine tsike i vale la moun ge pou pose gran ou kesyon mande l'elta avec grand-père, comment ça te y? Les grands nous te fout longtemps, les grands nous te fout rima avec grand-père, te fout gima WhatsApp, Facebook pour la poster, pour la expliquer qui quantité l'amour gen pour lui. Pose son te de. Avec si pas gen ti poster, si pas gen ti parlant pile en bas ti tête photo, pas gen l'amour. Et ça, il est l'amour seulement. Merde.